Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ki arbun yungut kinong Meghalaya, ki balik pilgrim sa Jerusalem, kila sakut no sa Bethlehem, hadin ba kile no ka Palestine kila hiartma kensan, ya ka Israel menta kesengi ka nyo terik risau arajar arpulai. Kani kecing hiartma, layo palat sanhajar teli ki roket. Kan ba kile no operation Al-Aqsa Flood, kila penher na Gaza, hadu palat ars pangut ki pajba kari Israel kila yap. Nakaliang menteri rang ba kejela, Konrad K. Sangma, ulah penpau, ba ulaya keren yakatanat external affair, ka Sorkar India, ba kanyarap ikinong Meghalaya, kebadan ha Bethlehem, bat kide banwan paisuk sa India. Nakaliang presiden kari Amerika, Joe Biden, ulah pa yaka kubor presiden ka Israel, Benjamin, ba udan rengkat bat kari Israel, namar kwa banyui, ba kile no kinle don bor.